Helo. Helo! Da ni nôl heddiw i dangos i chi sut i wneud... What are we making? Bee hotel. A bee hotel. But what it's actually going to be is a bee pot. Yeah? Yeah. Okay. So, i wneud hyn, ddech chi angen siswrn, carbod, pot, terracotta pot neu unrhyw plastic pot, llinyn, paent, ag be gen ti fan'na? Mini googly eyes. Mini googly eyes. Okay. So, i ddechrau efo'i, da ni a marcio allan marcio allan gwylod y pot i ni cael torri allan cylch so, na ni, so cylch bach dydyn ni'n ei twll yn y canol, fel la, gael y llinyn, torri fo efo'r siswrn, clymu yr gwylod efo'i gilydd, fel yna, a wedyn tamad o sellotape ar y gwylod, sellotape yn o'r fawr. A wedyn gafel top llinyn, rhoi dod trwy gwylod y pot, tynnu fo drwaf, na ni. So wan, dyma pryd mae Mali yn gallu helpu. Ti'n beintio hwn i fe? Ia? Ti'n mynd i bumblebee? Ia? Yeah. So, da ni eisiau lot o melyn. Digon o paent melyn a digon o paent du. Na chdi? Ti'n beintio hwnna wan? Just go for it. Iawn? Dechrau'n top. Ti'n ma'n helpu chdi? Ia. Neu rownd y ochr arall iawn. Okay. Right then, da ni wedi peintio hwn I gyd. Now we're going to put some googly eyes on it. You want to get the googly eyes out? Mm-hmm. Yeah, get some big ones, yeah, big googly eyes. A da ni am just glitho hein lawr. Gorffan di hwnna wan. Felly tra mae Mali yn rhoid y googly eyes ar. Ti'n gorffan o? Ia. Dwi'n jyst eisiau cael cerdyn yn barod. Mali. Gai methu dwylo chdi am funud. Ia. Dwi'n llaw lawr efo yma. Dysach bach Mali.
Okay, so gael un. Okay, so just gael sellotape. A ni, just fel that. Gael y ddau at ei gilydd. A wedyn, dyn ni am just... Lle mae'r googly eyes. So, dyn ni eisiau dweud, cefn y googly eyes. Just fel yna. Tamad y sellotape ar y top. Fel that. A wedyn, tamad arall ar y gwylod. There you have it. A bumblebee. Yeah? Yeah. Diolch am watchad efo ni heddiw a ymunwch efo ni wrth nesaf. Tra! Ta!